umugore ukora baby shower oya yumva ibyazaza izi sizo zamaza abantu mayina we sizo zamaza abantu mayina uyu mugore ugira roho cyangwa warayi uyu mukazana kwa rusaku ejo bundi ntibayimukoreye ngo babyita bati ngo nibe bishaho basohoka barenze wa mwana indikana ihuruka ese muri mu gukora yamabyara umwana upfuye harimo akantu baby shower nukoza umwana baramwogereza mu nda n'umuti buragurya nishyuzo baguherekeje nzama musingira muhage tafazara wa mama we njyewe inakinja njyewe nzogira n'ubushobozi bwo kwita ku mwana wanjye neza umwana wanjye ngende mubunza mu bantu ngo baze ngo bakuzanire ngo duhuze ngo bakuzanire n'inkuru nubaza ngo njyewe umwana wanjye njyewe mataka y'urungo ngo bamuzaniye ngo duhuze utazi iyo twavuye tashenge bazokorera ibyo bintu arangire muri mbaraga zo korera umwana ndakubwiye ngo uyu mwana ntabyo ayo samatiri iyo bibisha ugenda uyikara kandi semaye uko kurumva ufite ifye waragiye urikanangaza uriboha wishizemo iyo miti ntubyaye none urifunguye ufite imyaka 45 urakuriwe ugiye kubya numara ugenda ugaramihara ngo ko baragufotora ngo bakamera amanda uko baragufotora ngo uri muri baby indakarayije wamugenda wifubike uko urabona ukumeze ariko uzozona ukumeze binateye isoni kuko ubona n'imyaka ingana gutyo kuragenda wasamye inda wayigize gutya kuragenda nk'umwana wiba tutarakuze ibyo kutagumbye karamagenda asya wabaye nagutume ndakubwiye ngo ibyo bishungo niba ari bayi n'amadolari bagushutse niba ari bayi n'amadolari bagushutse ariko n'amadolari ariko ntakakuri ngo ni baby shower ugenda umubwire ngo njyewe uti njyewe navuze ni jewe uti ndi umugabo mayina ntagera kwa n'amadolari arashetwi ndashaka kwa n'amadolari mubwire ngo musaza wanje yavuze ngo utwo tuguru twawe tuhatubana tutazokugeza kuri Noel ngo wirinde cyane kandi mubwire ngo nje aha kuri Pasaka unamubwire uti njyewe mataka y'uru yavuze ngo afite ubushobozi bwo kwita ku mwana wiwe se n'amadolari araza ari kandi akantu nikabango ngo n'amadolari akantu nikabango ariko ntibazogera ku muntu akazabesha ngo arakuriwe bamukorera iyo bibishawa niba ari bibishawa iyo bavuze ngo umwana ni umumarayika kandi umumarayika umwana ntagomba kuzuza aje hanze kuri azarani kuri tambarara akantu kose imiyaga yose iza ivuye kasikasi ni kusini ngo bize bihure ku umwana wanjye ngo azahurirweho n'abantu ntazi njyewe ngo ko barahurira nawe yama yishimaga agendaga hariya ngo afate ngo bamufotoye ngo bamuhaye ngo ubuze biriya bintu biri mwekina ari y'umwana umwe nibashaka babe batatu njyewe nzobarera ni njyewe se urimo kuva nzobarera njyewe ko yakugizaga kintu nakimwe nkeneye kandi ndakubwiye muri ndagotome ndakubwiye ngo niyamenye ndakwiyamye agakunguka abagore muri iriya nzu yanjye ndakwiyamye tafazana imbere ya mwene mama inakinje none nda nshuti nzoba uzigira ari kwizozo kuzanira ibintu byo kurura umwana wanjye ndabyanze iyo yabe bishawa ndababwira bose mbabwire ngo gasopo iwacu dushoboye kurera uwo mwana inakinshasa nawe mu kwezi kuza nje nayo inakinshasa turaje iriya hirya mu mujyi turagenda tugurira umwana bikenewe byose turabigura nayo navuganye n'uyu mwana uri Amerika arambwira ngo azohereza mvugana na Sipware wayina yaravuze ngo azohereza idolari 500 akakana kiwanje kakishwa kiwanje kandi nakijasa karambwira ati muyomba ati noneho naringize ngo namenye yuko ananiwe ati muyomba ananiwe mukanjewe ati namenye ko ananiwe ati none nanje nibigera igihe cyo kuja kubyara nzohereza idolari 300
none sipware niyohereza 3 majana 3 uyu muhungu wundi akohereza 2 akaba 5 cyangwa 5 hanagize n'undi wohereza na 50 ni benshi bazohereza bakohereza nje naye na Kinshasa nje naje hari utwo nari nawe hari nje naye na Kinshasa tukagenda tukagurira umwana ibikenewe byose iyo baby shower ni maziki ndayiyanze mu wanje niza nzotwika inzu kandi ndabizwe kandi uzomenye ko iyo mvuze iyo ubonye mvuze nagize gucya amaguru imbere ya mwene mama ukamenya ko narakaye inzu ihiye wabona mvuze nicaye gutya imbere ya mwene mama uribuka mwene mama ige kandi yicaye gutya wa mugabo yatwonesha uzigena nicaye gutya kandi yinakeje suku nari nicaye ukabona nicaye gutya imbere ya mwene mama mpaye mvuga ukamenya ko ndakubwiye ngo iyo baby shower niba nzotwika inzu oya ndaraka urakare musaza tuzamuke kuri iki tugende tuzamuke tuje muhira ndurakare aje kwisukira narya meku wataganga je wagezi muhira nkama mvuga ngo none mayina yagize ikibazo bari kwa nje waruzi ngo inagotomera araryama inakenca nje waruzi ngo inagotomera araryama aza aruhuka ariko inagotomera ari muri aya inagotomera akanwa n'amaguru akazereragaho nazerera azobica kuri we mayina we ntarinzi ko nukurirwa uzicara ugatuza ese naratuje namwe muza mumbone Kareke yaravuze ngo ikimubabaje nuko agiye atamenya amaherezo ya mure n'abagore yewe naje ndimo kureba inagotomera kuko abantu bari bararusha amaboko ngo buke baruha amaguru n'umutwe none inagotomera arakuriwe ntahaguruka mu nzu ariko akaguru ni kakandi akaguru ni kakandi iyo utahawe ugenda uzamva ari hahakurya iyo utahaye ugenda ngo wirirwe wiruka niye haza hakurya munda haza handi nzoshaka iringateri se uramuheza iringateri kuri we nabice keretse niba ukeneye kumwicana n'umwana none oya ye navyaraga noneho nzobe nkumuha amazi yo mu oya ye nuko na amazi yo mu nda yo ntiburu nzoya muha yabyaye noya muheza ubunye nakana ntigace muri wa mugozi w'iringateri kuko amakazana namugozi none ndarushe ubundi ntunaniwe umuntu yohora ari mu kirere haza hari inda zitaragaragara umuntu ataranamenya ko afite abantu bazabimenyera ku bimenyetso byo kwarara no guhuga naho indi iyo yamaze kuba nyagwege gutya umwana ni muzima wese karahari kunavuga ibintu byose yarabifite biranga umuntu ndetse uzanikaze ubyare hakiri kare tafazana kandi ndakwinginze ntukabyare nijoro inagotomera tafazana uzobyara nijoro amanywa yose yiriwa inagotomera tafazana tukabyara ijoro tafazana wanje yaramwe ngo washaka kuza nijoro saa 2 takaza agenda ijoro nk'abarozi ariko zibiri ntiburiye zibiri ntiburiye zibiri baba bakiyabarya byibuze nigatinda kazogeze nka zibiri n'igice cyangwa zitatu katinze kakabishe kazogeze zitatu ariko kandi kanagize neza ko naza hakibona ese kaje 11 ese kaje 11 cyangwa 10 kazoza 10 cyangwa 11 isi 11 cyangwa 10 ntuzokabwire kabanguka yaranumye narahumiwe kuri iyi umwana uhavugira mu nda nagera imusozi nuruhegeri nibyo nabwiye nyina uruhegeri namubwiye takana gatangiye kuvugira amabwa mu nda aho kagerera imusozi kayagasaba ibyo katarabona aho kabibonera ahubwo kazoba nkakurya ku ruhegeri bamanitse ku rusenge nukugura ikiziriko mukoza zo ukuga yananiwe nakinca yananiwe n'utavuga gusa ni kwa kundi kwiwe gaho haguruka ndakinca gaho fata ukuboko kuri reka nze ariko reka muhagurutse wewe urahari ngaho haguruka yo ese nje guhagurutsa ndinde mugani wa yandirimbo ngo mimi ni nani nisimutumikie bwana ngo nisimushangirie bwana kandi ngo bamara baravuga ngo hakuna muri mango hakuna mlima ambaye hawezi kuvunja kandi ngo hakuna na tatizo hawezi kuvunja noneho mayina we reka jewe ga wari wageze gimurura natubura narimbabuze ndavuga nti reka ngume ngendi ngiyiga none ga ngiraga ibahati mbasanga hano none ga reka ngende
wagize neza inakinca wakoze agize neza kuri kose wagize neza kandi gukutura ariko tuzona kwitura inakinca tuzona ko ndikorera uko kuragira se kuri iyi nda twahuye n'ibibazo none izanye shenge wanje se ariko waradufashije watubaye hafi none nishega mufite oya inagutume ngaho buzamuka reka nanje mperekeze inakinca genda buzamuka wisukeho n'utuzi dukonje wisukeho utuzi dukonje wabize ibyuya wagize ute wisukeho utuzi urebe ko woba nk'udwanganuka mwana wa ma ewe ariko wandawe indayo mu mushasha naragenze ndabona mwene muse iki ngo ni ikizunguruka inakinca iki ngo ni ikizunguruka ni kumupfu rero neza iki ngo ni ikizunguruka urandebe inagutumiraho karagenda yifashe mu rukenyerero umugore w'imyaka 45 yagaramye karasa n'umwana w'ibata urandebera amatambi none hafite kare gasanzwe kafitiye rwabusha yewe oya iriya ndayo mu kwama mbona ndayo ahigeze hariya n'amacupa yirirwa simbivuze urite hasi abishashe yama agira gutya abo mukasi aze yamagira gutya yakama umukasi agahuka